agung maju saestu empan papayang tanda nartas jalan kalau yang nyebat bismillahirrahmanirrahim kawitan. Campura Jurnya Abah sakera pada ngaraja heula kangge yang aatnya pun campur wah ampura menawi tatamu jahat rumau muswa lilida Kekedap antosan lah wa munut kasya lira sejak ngeparkeun bewara kasya guna malaria campuan wah parkeun sumping tuh Adra kalabri tergening raramekeun dermiang rapapa
alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Langkung tipayun simkuring nyanggakeun kahurmatan Islam. Sholawat wa salam urang sanggakeun ka junjunan alam tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilap ka para wargina para sahabatna tur dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak kasepuhan dan disepukeun dina acara anu kuring dihormat, bapak-bapak miwah ibu anu sami-sami dihormat. Oge wabil khusus ka kedua calon mempelai sami-sami dihormat. Sate acana lumangsungna ijab sareng qabul. Kuring bade nyusukeun heula kana administrasina pilih aya kakirangan sareng kantena. Calon pengantin pameket dengan Jantara mana Bapak Aib Saifuddin. Tempat tanggal lahirnya jangan Tasikmalaya, tapi di Januari tahun 2002 ya. Pakai nakapin giginya pas kelahiran keberapa tahun yang itu ngawati menjadi nama alias Bapak Wali Bapak Ahmad ya. Tempat tanggal lahirnya Senin Tasikmalaya tapi 28 September tahun 2002. Ini yang kelahiran nanti tahun 2002. Pada melanana masih ngirim orang tua, alamatnya Kampung Ciawang, RT 05 RW 04 Desa Ciawang. RT 015. Oh ya, ini semua. Ya, yang aat kapaat pada nikah kaning kurniawati teh mas kawina saudaku seperangkat alat sholat sareng mas sarapan rumah 6 gram kumaha ning kurniawati ditikana kukana ridho ikhlas mas kawinan 2 rupiah cekal alhamdulillah. Ini satu agama karena Islam salam kabul simkuring satu petugas nyemutan khusus kaki buat calon mempelai pilih hilap terus pada undingan rusul nikah ke ayat 5 kahiji calon pengantin pamegat kedua calon pengantin katilunan Bapak Wali dan obat saksi disamping kaki sirna nomor terakhir nomor kalimana ijab kabul dijaga di Bapak Wali kabulna di calon pengantin pamegat. Terus apa jangan atau kabulna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
أما بعد فيا أيها العاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. بارك الله فيكم. Kita bacakan istighfar dan 2 kalimat syahadatnya. Dengan bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bila mana masih bahwa jangan yang dedikasi bila mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaat syafaat. Jamaat syafaat. Kaula nikahkeun anjeun. Ka putri teges kaula. Ka putri teges kaula. Namina Ning Kurniawati. Mas kawina. Ku seperangkat alat sholat ditambih perhiasan emas 8,6 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah ke Kurniawati binti Ahmad kalian nganggo mas kawin nu disebatkeun tadi dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim rahmatika sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Allahumma aslina innana la tuwassudu amrina wa aslina dunyana allati fiha ma'asuna wa aslina akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan di anggona kurni manfaat maslahat dunia sinarang akhirat. Nanti abdi dibayar mas kawin